ibihugu byombi ndavuga u Rwanda n'u Burundi ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka ufunze. U Rwanda ku ruhande rwarwo bati ntidufunze, gusa nubwo ibibazo bya politike byabagejeje aha si uko byahoze, ahubwo ibihugu byombi ni ibihugu ababituye ari ababyara ba mwana, abavandimwe, abagore basangira amasoko, abagabo bakagurizanya amafaranga abandi bakagabirana inka. Gusa uko imyaka yagiye ihita iyo sano yagiye ihinduka buhoro buhoro, iva ku murongo woroshye uhuza abantu ijya ku murongo ukomeye utandukanye imitima y'Abanyarwanda n'Abarundi. Evariste Ndayishimiye ati si uko bimeze, Abanyarwanda si abanzi b'Abarundi. Perezida w'u Rwanda nawe akungamo avuga ko nta bibazo Abanyarwanda n'Abarundi bafitanye. None niba bombi bivugira ko nta bibazo bihari, ubu bihugu byombi biri gupfa iki? Icyegeranyo cy'uyu munsi ntituri bugaruka kuri diplomasi cyangwa amagambo y'abayobozi gusa, ahubwo ni icyegeranyo gifite umuzi mu mateka, mu bwoba, mu kwibuka ibihe bikomeye ndetse icyarimwe no mu nyungu zike za politike zidakunze kuvuga ku mugaragaro. Ni icyegeranyo aho turi buhuze ibihugu bibiri bisa n'impanga mu ndimi z'ibihugu byombi, mu muco n'amateka, ariko bikaba byarisanze mu makimbirane atajyashira. Iyo usubiye inyuma mu mateka ubona ko amakimbirane atatangiye gusa mu mwaka w'2015, ahubwo ari nk'inkongi y'umuriro wagiye ucuma buhoro buhoro kuva mu myaka y'1959, muri 1972 ndetse no mu mwaka w'1994, aho mu bihe bitandukanye muri iyi myaka mu Rwanda habaye imvururu zikomeye mu gutoteza abatutsi zatumye ibihumbi by'abantu bambuka imipaka bagana mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi. Icyo gihe umupaka niho ari imbibi gusa, ahubwo yari inzira y'ubuhunzi, gusa nanone ugahinduka inzira y'intambara. Impunzi zarahungaga, gusa zimwe zigahinduka abarwanyi, zigahinduka ibikoresho bya politike, zigashyirwa mu mikino z'inyungu z'abakomeye hirya no hino ku isi. Aha akaba ari naho ikibazo gikomeye gitangirira, aho igihugu kimwe gifite ibibazo by'umutekano akenshi gishinja ikindi gihugu cy'igituranye guteza imvururu cyangwa gushyigikira abateza ibibazo by'umutekano muri icyo gihugu gifite ibibazo by'umutekano. Ibi byateye icyuho gikomeye cyo kutizerana bikomeye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho kitagaragara ku ikarita, aho gikomeye mu mitima y'abayobozi n'abaturage bamwe na bamwe b'ibihugu byombi. Mu mwaka w'2015 byafashe indi ntera igihe wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yafataga icyemezo cyo kwiyamamariza manda ya gatatu, ubwo igihugu cy'u Burundi cyita cyinjira mu mvururu zikomeye, imyigaragambyo iraduka, haza no kugerageza guhirika ubutegetsi bwe. Nyuma y'ibi ubutegetsi bw'u Burundi bwahise bushinja u Rwanda ko bwagize uruhare mu gushyigikira abagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi, gusa u Rwanda rwo rwahakanye ibyo rwivuye inyuma rukavuga ko ibyo byari ibibazo by'imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ariko se niho ukuri guherereye muri aya magambo? Iyo usesenguye neza ubona ko hari ibimenyetso buri ruhande rugaragaza. U Burundi bukavuga ko impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda zigeze gutozwa igisirikare kugira ngo zizagaruke guhirika ubutegetsi. U Rwanda narwo rukavuga ko rwubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera impunzi kandi ko rutigeze rufata uruhande mu bibazo by'imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande u Rwanda rushinja u Burundi gukorana n'umutwe w'inyeshyamba kandi icyarimwe w'iterabwoba FDLR, umutwe ugize ahanini n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, kandi rukavuga ko umutwe w'inyeshyamba ari ikibazo gikomeye ku mutekano warwo. Naho Burundi bukavuga ko u Rwanda rushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwabwo ukorera cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari naho ibintu bishoboye gukomereraho, amakimbirane atakiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi gusa, ahubwo yimukiye no mu gihugu cya gatatu, Kongo, igihugu cy'amashyamba menshi aharindiriye imitwe yitwaje intwari icyarimwe n'inyeshyamba. Hari ingabo z'ibihugu bitandukanye zirimo iz'u Burundi zivuga ko zifitanye isano n'u Rwanda, gusa abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda bakabihakana, aho zisanga zihuriye ku rugamba rumwe gusa zihanganye mu buryo butaziguye. Ibi byose bigaragaza icyo abasesenguzi bita security dilemma, aho igihugu cyubakira umutekano wacyo ariko uwo mutekano kikawubakira ku gutinya no gukeka ikindi gihugu, bityo igihugu cyakongera imbaraga n'ikindi kikahita cyongera izacyo, ubwo amakimbirane agakomeza muri uwo mujyo. Gusa hagati y'ibyo byose hari inkuru itavugwa cyane, inkuru y'abaturage basanzwe, umucuruzi wo ku mupaka w'Akanyaru utakibasha kwambuka ngo ajye gukura ibicuruzwa, utakibasha guhahirana n'umuturanyi, aho umuryango ufite abavandimwe ku mpande zombi z'umupaka, gusa udashobora gusurana, umwana wavukiye mu buhungiro agakura yumva igihugu cy'ababyeyi be nk'inkuru z'ibitekerezo gusa. Iyo witegereje neza bamwe mu basesenguzi basobanura ko aya makimbirane atari aya politike gusa, aho gusanga ari abantu ku giti cyabo, aya masosiyete, aho amateka akomeza kwisubiramo mu buryo butandukanye. Ese koko u Rwanda n'u Burundi ni abanzi cyangwa ni ibihugu byafatiwe mu mutego w'amateka n'inyungu za politike zituma bidashobora kwizerana?
ese haba hari icyizere cy'ejo hazaza aho imipaka yakongera gufungurwa abaturage bagahuza aho gukomeza kuba imbogamizi ku bavandimwe? Ikaze tugaruka ku mateka y'amakimbirane y'ibihugu byombi. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo y'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa Collection ahazwi cyane nko kwa Mama Neema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye kositime nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite dekorasiyo ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bikabira ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko Mutekibuye. Nuhagera ubaze ko Mama Neema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0785 cyangwa se ugahamagara kuri 078397 muri Berwa Collection. Umukiriya ni umwami. Uburundi n'u Rwanda imyaka ibaye akaka n'akaka, ibihugu byombi bidacana uwaka. Amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi abafitanye imizi mu mateka maremare asangiye byinshi, ariko yagiye yubakira ku miterere ya politike yo mu karere. Ikibazo cy'umutekano n'itandukano ry'imiyoborere y'ibihugu byombi. Nubwo ibihugu byombi bifite umuco n'ururimi bijya gusa, amakimbirane yavuye yatangiye gukaza umurego mu mwaka wa 2015. Aha ni biturutse ku ngingo nyinshi, aho buri gihugu kiba cyahejeje inguni kwacyo, nko ku bijyanye n'ihangana rishingiye ku miterere y'ubutegetsi n'amateka bisangiye. Hari ibibazo byatangiye mu mwaka wa 2015 kuri manda ya gatatu y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ikibazo cy'impunzi n'abashatse guhirika ubutegetsi, ubwihungeto bw'umutekano n'umutwe wa FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyubakwa ry'umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara n'ibitero mu Burundi, imfungwa n'imipaka ku ngaruka z'ubukungu, itangazamakuru n'imvugo z'abayobozi mu kizwi nka propaganda. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba za M23, kudahuza mu miryango y'akarere nka East Africa Community ndetse n'iterambere ry'ibiganiro n'isubira inyuma ridasanzwe fracturing relations. Gusa ku rundi ruhande u Rwanda n'urundi rukaba impanga mu mateka, ariko imyitwarire ya politike yagiye itandukanya kuva mu gihe cy'ubukoloni. Amakimbirane akunze gukura mu gihe kimwe mu bihugu byombi, ibibazo byo mu gihugu kimwe byambukiranya umupaka bikajya mu kindi gihugu. Urugero ni mu mwaka wa 1959, mwaka wa 1972 ndetse icyarimwe no mu mwaka wa 1994, aho impunzi zavaga mu gihugu kimwe zijya mu kindi, zikaba zanakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Ibyo byateye kutizerana hagati ya leta zombi. Inkomoko ikomeye y'amakimbirane ya vuba ni imyigaragambyo n'igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ritashobotse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Icyo gihe u Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abagerageje guhirika ubutegetsi. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo rukavuga ko ibibazo by'u Burundi bishingiye ku bibazo bya politiki imbere mu gihugu bitari bikwiye kwitirirwa abaturanyi. Nyuma y'imvururu zo mu mwaka wa 2015, u Rwanda rwakiriye impunzi nyinshi z'abarundi bahungaga imyivumbagatanyo n'intambara yari ivutse, harimo n'abahoze muri politike n'igisirikare. U Burundi bwashinje u Rwanda gutoza izi mpunzi mu birindiro bya gisirikare ngo zizafata ubutegetsi mu Burundi ku ngufu. Gusa u Rwanda narwo rwahakanye ibirwivuye inyuma, rukavuga ko rukora inshingano zarwo zo kurinda impunzi hashingiye ku mategeko mpuzamahanga. Kimwe mu bimenyetso bikomeye u Rwanda rugaragaza ni imikoranire hagati y'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umutwe witwaje intwaro kandi w'iterabwoba FDLR, ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. U Rwanda rugaragaza ko urundi rwabaye indiri cyangwa inzira y'abarwanyi ngo batere u Rwanda. Iyi ikaba intambamye ikomeye mu mibanire myiza hagati y'ibi bihugu byombi. U Burundi bushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Red Tabara ugizwe n'abarwanyi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyo gufunga imipaka ku ruhande rw'u Burundi cyo mu ntangiriro za 2024 cyaturutse ku bitero byabereye i Gatumba mu mpera z'umwaka wa 2023, aho Burundi bavuze ko ababikoze baturutse cyangwa bagashyigikirwa n'u Rwanda. U Burundi bwagiye bufata icyemezo cyo gufunga imipaka ibiri, uw'Akanyaru ndetse n'uwa. Ibi bituma urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa ruhagarara burundu. Ibi bikaba ibimenyetso bigaragaza ko amakimbirane atakiri ya politike gusa, ahubwo yageze no mu mibereho y'abaturage isanzwe bari bafitanye imibanire n'isano y'amaraso mu bihugu byombi.
imvugo z'abayobozi b'ibihugu byombi rimwe na rimwe zagiye zikaza umurego, aho imvugo z'ubushotoranyi mu bitangazamakuru bya leta cyangwa ibyegereye leta zagiye zikongeza urwango hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Uburundi bwagiye bukoresha imvugo zishinja u Rwanda ubukoloni mu karere, mu gihe u Rwanda rushinja Uburundi ubushobozi buke bwo gukemura ibibazo byabo bugashaka ko bubwegekaho. Amakimbirane y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yimukiye no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Uburundi bwohereje ingabo mu rwego rwa SADC gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Ibi bivuze ko mu mvugo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda n'u Burundi zirebana y'uburwanyi mu buryo buziguye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibihugu byombi biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, East Africa Community, aya makimbirane yagiye azonguye umuryango, mu gihe ibihugu byombi mu bihe bitandukanye byayoboraga uyu muryango byagiye bigorana ko abakuru b'ibihugu basura bagenzi babo, bigatuma imyanzuro imwe n'imwe yerekeranye n'akarere ihindukira kubera kutumvikana kw'ibihugu by'abaturanyi. Amakimbirane y'ibihugu byombi ntabwo ari mu murongo ugororotse, hari igihe ajya mu buryo, nko mu gihe Evariste Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi bagerageje kwiyunga hagati y'umwaka wa 2021 ndetse na 2022, gusa nyuma yaho byongeye kuzamba. Ibi biterwa n'ibibazo by'umutekano mu kizwi nka security dilemma bidakemuka burundu, aho buri gihugu gifata ikindi nk'imbarutso ku mutekano wacyo imbere. Mu gusoza iki kiganiro, biragaragara ko amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi atari ikibazo cyoroshye gukemurwa n'inama imwe cyangwa amagambo meza y'abayobozi. Ni ikibazo gifite imizi mu mateka, mu bwoba bw'umutekano, mu nyungu za politike ndetse icyarimwe no kutizerana kumaze imyaka myinshi kwiyubaka buhoro buhoro. Imbogamizi zikomeye zigaragara ziri imbere na mbere ku kutizerana hagati y'ibihugu byombi. Iyo igihugu kimwe kivuze ikindi cyita kibifata nk'ibinyoma cyangwa amayeri ya politike. Ibi bituma n'igihe haba hari ibiganiro biba bimeze nk'ibikorwa byo kurangiza umuhango aho kuba inzira nyakuri yo gukemura ibibazo. Hagati aho kandi ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'iyiterabwoba ikorera mu bihugu by'abaturanyi nka FDLR cyangwa Red Tabara ikoreshwa cyangwa ishinjwa gukoreshwa nk'ibikoresho bya politike. Iyi ni imitwe ituma buri gihugu gihora gifite impamvu yo gukeka ikindi, bityo amahoro hagati y'ibihugu byombi akagorana. Ikindi gikomeye ni amakimbirane ndetse n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyungu z'ibihugu byinshi zihurira. Ibi bituma ikibazo kirushaho gukomera kuko kiba kitari hagati y'ibihugu bibiri gusa, ahubwo gihinduka ikibazo cy'akarere. Ikindi kandi ntidushobora kwirengagiza uruhare rw'imvugo za politike n'itangazamakuru, ahari amagambo akakaye, ibirego bidafite gihamya ihagije n'ubukangurambaga bushyushya imitima byagiye byongera urwango mu baturage aho kuruhosha. Gusa nanone nubwo ibibazo byose bihari, ntibisobanuye ko nta bisubizo bihari. Igisubizo cya mbere gishoboka ni ibiganiro byihuse kandi bihoraho, bitagendera ku nyungu z'igihe gito, ahubwo bigamije kubaka icyizere mu gihe kirekire. Ibi bisaba ko ibihugu byombi byemera ko hari ibibazo bihari koko, aho kubihakana cyangwa kubyitiranya n'ibindi. Icya kabiri ni uguhagarika no kurwanya byimazeyo imitwe yitwaje intwari ikorera mu karere binyuze mu bufatanye bw'akarere n'imiryango mpuzamahanga, kuko nta mahoro ashoboka mu gihe akiri itsinda rishobora gukoreshwa nk'intwaro za politike. Icya gatatu ni ugufungura inzira z'ubuhahirane n'imikoranire y'abaturage, aho amateka yerekana ko abaturage basanzwe bakomeza kugirana umubano, aho biba ari urufunguzo rukomeye rwo kugarura amahoro arambye kurushaho ibiganiro bya politike byonyine. Icya kane kikaba uruhare rw'imiryango y'akarere nka East African Community cyangwa Afurika yunze ubumwe, aho igomba kugira ubushobozi bwo kuba umuhuza utabogamye, igashyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo zubahirize amasezerano. Muri rusange, amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntazava ku kuba ibihugu bisa cyangwa bifitanye amateka gusa, ahubwo azava ku cyemezo cya politike gifatika, icyemezo cyo gushyira imbere inyungu z'abaturage aho gushyira imbere inyungu z'ubwoba n'inyungu z'igihe gito. Birashobora ko umupaka twatangiye tuvuga mu ntangiriro aho abantu bazanye ariko bataganira bishoboka, birashobora kuzongera kubizanya bagendwa aho kuba urukuta rutandukanye bavandimwe. None se wowe amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda twavutse tubona tukaba tugejeje n'iki gihe kiriho, ubona azarangira gute? Siga igitekerezo cyawe muri comment tuganire. Ubwo twe ni nuko dusoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo y'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ubutaha, bye bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None
niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera ko uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.